Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ryntih Sports Club kalala ban Pynliem no ya ke kenhun yelak kai jong ke Laban Sports Club. Ha ke lempung yelak kai jong ke Shillong Premier League 2019. Ya ke bala pelong da ke Shillong Sports Association Hamadan Pulo. Ha ke jikon ke bala long ha ke santarik mentau nai wing arajar kat kendai. Ha ke ni ke sengi ha ke kelas dem ke kenhun yelak kai jong ke Ryntih Sports Club kalayo ban penki ya kejar tang ha ke minit ke ba arpuar. Bat lai pun riu ya ki ba layo ban them lengba ubi marbanyang bat uar rengjo haka minit ke basau po habalawan pat kejing kon haka kalamen Laban Sports Club kalayo ban penpai kala tang sigol haka minit ke bah ndreu puwei ya ke balayo ban them da ubi khat kongor.